Kadon kawega Yusuf Kia bahanga kaba penlong yang abangan khot EP ki nong hikai secondary menta kade kane kawei ba ngalap te ba kini ki khna ki ba syong kelas 10 menta ngayu i ki pher ba ka jinglong ki miat dai pat kini ki wei ki ba ha kini ki batch ki bala dap ti pi lap ni em yakta ziru pher ba ngaru ngalap te ngai pher pai ki khna menta hot kadai kata marngarung lalap ba kini ki khna menta kilong ki bas tab ha tang ba nga i ba kilong kam kai ha kaju hi bat kin the ba chinra kadai ngi kum kinong hikai te ngi don kamban lai ai te ha ba kum ta ngi de ban la teng e kum kinong hikai namaring so tho ngi lap ki jat pa ki jat ki khna haman ki senam ki jat pa ki jat te kadai ka kamram ka jongi bangin pet nya ka banta joki kam dei atang school hanrai da halti sengkin ru kaju larang lap ki ngin pet lem na ka banta joki patin pet ru dei ka disiplin ka joki hoi kadai kum ba misat ma ki khna pasten kim dai syuk khna belang ret dapat ki bakla ni ka foru kelakut iki tenteng ni haban kro ru iki tengah tharai ngile ismu thu e kata ya ngine lenyo la jogi jogi kelas oh mental dai por break yang ni ale di sana oh de por break oh dai sha ini le di sana ya nang lenyo sawan mangla Yang tahu ikut minta. Hey! Sir, may I come in? come in. Sir, I want to inform you that Pandan and Rebel they are fighting each other. Where are the boys? Downstairs, sir. Come on in. To my office. What are you boys fighting for? Is this the way you dress to come to school? What is this? And why is your tie so short? And you, being a senior, is this the way you treat to the junior? Is this the way you teach? Turkish shirt inside. You too. Each one of you, you have to apologize to each other. Starting with you. Sorry. Why don't you give each other a very good handshake? You? This is not the first time, and this is going to be the last time for you. Once again, if I ever caught you again, I'm going to expel you from the school. Go to class. sorry sir Good morning.
Want to sit down? Okay. Show me your homework. Have you completed your homework? Okay, let us continue with exercise 5.5D, number 4. You stand up and read the question. Find the sum of the series plus 68 plus 40. Okay. Sit down. Here we multiply n to 73 and the answer is 73n. N into minus n, the answer is n squared. Okay, here. This is the formula, okay. And your A is the first term, it is 72, and your L is 40. 72 plus 40 is equal to 112, and then I cancel 2 with 112. Hey, you okay? Oi, ngapiang. Boleh. Baka milong normal kan gadur jang pi. Kum na kumpang along. Her kan gadur ba fila among nang niro. Napti pre bala mongru. Betul ti kan sa jam. Tabaki dan pat ki jingmong ki badan kampo ban jam ro. Pimu dai. Ngatip ka men siam jang pi kamong. Bak ngapar khan kumno ken phila ban set langa kapar lok jang pi. Mencuat piatu, wat lada pim dan cap peneru. Mentapat, ya kabat pensnosi ya piset. Alek kum dapat. Ngatip bakalong kabae bakin kelat imeda. Tambah pihak baik ban kelat i. Namar ngai i am ba imeda, im dan jingmut cia pi. Bat ro kabakong san, kadai bangi dang dan haka jing puli te menta. Ni hak ban konsentrate cia haka jing puli. Kapor kadang bun bah. Kadai. Wanum kerke. Balai berpindas ngosi hadu kat ni. Nasupan ong kain bang iba pila change pamenta. Ni ki parlok ro ngim sultanat ban iya pi kum ni. Play thu ne me jong Jeff ba pila ya break up ni dah. Balai benlut taman ya thu e kataro ne. Wat jule kai ka jing em la dia tang na benta ki wei. Tolak wan kai ngan nyot. Kita. Dapat khat hai ke baong mangama. Jayu piu rudan. Balai haduk bandar syok pat. Am dai bangi sutuk bakal rebel senyap. Dia balai timet pan map bandar sup mak. Ngate ngak depan maaf mbak udon ke tip. Kabahaban timet pan map. Kantan ke sinyal ni. Ngasino ba hau ni sinan balak dat pisau ayu wei kena surak. Dei ba ikut sama syaran. Ngasino ba ulam ni kentahi. Ulam kos dua kan? Hoi. Kamu kan Ya, mak dah. Nama bang. Ia lang betul mudah. belum ta. Ngaruh ngak pakat kentahi nama bang iper bahati udon ta. Bang puak kan ban kali. Bahawa tu snap. Mai like kan share dah kan kau. Dei. Apa ngana cuma udon. Tang bawa dah tu nak. Hai ta. Ya. Bulu boleh tu meh. Ngaruh meh, ngadon ai meh tu meh. Tu meh. Tong sampai. Sampai. Namun pun ong ba, imedam, lelang berulam dengan kelang apa tak.